Te mahana wa tupu te i whai te rā no tātou hotu no te wānira. E nehana e hāpāpū mai e whea mō o rātou te amui mai no te whai te rā. A whea whaapu i tai mai, a ne prau e tīrahi roa. Par contra, te mō whea tāra i rāt wānira o tai pōro me hoai. Te toi mai, tō raro matai mā, a ti amui mai tēne tapura ahupa te māna. No te atara nā taa e rā e piti i te hea? O te me te hui tātou tēnei pai au o rara, mea muni, whiruri tātou no rātou, mō bie avion, e harume unei, tā rātou praston me oho utoa. I mana o me te iharo no rātou. E roto i nā mahana o te tarena he mai, e hea te whārahi e waira, roto i te kipmani no Tahiti nei. Iau hare roa mātou ni te opuara a tō mātou whatere hau, Iau e te nā ora tō mātou whatere hau e hamo a hau te mō whare wānira. E mana o mea ro te tapura he pata whatere hau. Tēnei rā, e mana o tātou e whiruri pai tātou nā mua ni te mō whea mera oei rat whenua. Aore rā, a te ane ne whahare tōna ti te mō mūtu. Iau e tēnei te whanaora tō Tahiti mō rea e tēnā tu tō raro matai mā. No te hape e tēnei te tātou ne whahare, nā tai au tō motu mā, tu haapai mā, whenua e nā tāma, maarewa mā. Tēnei, tangmata, Te hia turu te parau no te whahotura e te e whowha manere o tātou nei, te taumona turu ona te whaitu, arera te maura, arera te topatapa turu. E manawa no te tua ahupa, no te au moni, e nehe parau o maraaro o ngā tupene ni eso. Tēnei rā, te kirora o te wānira, te hare raro no atura. Iau pai te veira mo whea, e te hapo a haura taratu mo whare wānira. Pene no te ria. Sina no te au pene, ai tāra. E ne prau me mei te eiro. Oi mā tumu whenua e whaapurhene te mā raro matai hoa? Raro matai hoa e, rātou e numera hoa e ro, nā moro rātou chamata rā me tēne tapura hupa. Apre Tahiti, te mara me rau Tahiti e o mo orea. Tā me te tau tō tātou ne wan uro te parau no te wānere mua, tēne whaahipe ona ruto te maa, hawhawha atu ona ruto te parau no te pua anei, e te veatu e hatu e mana o te rawahai. E tēne ne parau no te ria pai, e ne parau e te ria hotu tātou, hotu wānira, iau e auro no tō tātou ne whenua. Ne parau e ne tātou whaoru ni te e tāua tātou. Nā muaruara, e ne hamaru te atua. I tihoro ara me tēne whauwha nā tātou nei. Te mō mana hopea no e Sean? Aita, te mana hopea, tauturu ahau mō whea whaapu, ia whahare ahau mea rātou, roto tā rātou ne whaapu. Ia wei no trai hotu tō tātou ne whenua. Maruru me te. Le but, c'est de rassembler tous les maniculteurs et ainsi que les préparateurs de la vanille de Tahiti. Il n'y a pas tous les agriculteurs qui sont parmi nous, même les exposants des îles sous le vent, quoi. Bon, après, moi, je les comprends, vu les billets d'avion, plus ici, il y a les stands aussi à payer, avec tous les décharges, je pense, c'est à cause de ça. Au niveau de la vanille, le prix a été bien élevé, quoi. Que ce soit à l'extérieur et même sur le marché local, quoi.